Din hija Enya Magri mill-Mellieħa għandha 10 snin u ilha tkanta 5 snin. Din hija Loredana minn Ajnsilem għandha 9 snin u wkoll ilha tkanta dawn l-aħħar 5 snin. X'għandhom in komuni? It-tnejn ħadu sehem fil-festival Trallalla li sar il-ġimgħa li għaddiet f'Bistola l-Macedonia u t-tnejn irnexxilhom jiksbu unur. Enya Magri rebħet it-titlu tal-Grand Prix fil-waqt li Loredana ġiet l-ewwel f'kategorija partikolari. Tkellimna mill-qrib ma' dawn iż-żewġ ibniet dwar l-esperjenza tagħhom. Ħadna ħafna gost. Il-Macedonia ġbitni jien ħafna. Anki jiena ġbitna ħafna. Għamilna ħbib ġodda. U koll għamilna ħafna ħbib minn pajjiżi differenti. Anki persuni kbar. It-tnejn għandhom imħabba kbira lejn il-kant. Jien id-dar naqbad il-brax u mkanta. Anki jien ġil naqbad il-brax, għat nkanta qoddim il-mera, farjetek. Ġil naqt nilbes li l-bisi Tommi. Takkuna. Nkanta. Tlabnihom ikantawna silta mill-Kanzunetti tagħhom, Enya bil-kanzunetta United u Loredana bil-kanzunetta Sorpriża. Mama, papa, għandi sorpriża. Wieħed tnejn tlieta, sorpriża. Se jkollna naħu l-infa minħabba l-ġirafa, innaqsu mill-amara u xorta stif xtara, l-idea ferm brillanti, inġibu l-infanti. Come on, let's get together now. Come on, let's get it right. Let's make one big family for this special night. The moment we've been waiting for has right for everyone. Din mhux l-ewwel darba li t-tnejn irrappreżentaw lil pajjiżna f'Festival Internazzjonali tal-Kant. Fil-fatt, Enya Magri fl-2009 ħadet sehem fiż-Zecchino d'Oro u fil-World Championship li ttella u Hollywood. Fil-waqt li Loredana ħadet sehem fl-International Art Festival li ttella s-sena l-oħra fil-Bulgarija. Għalkemm it-tnejn qatt ma kantaw flimkien, hija x-xewqa tagħhom li jagħmlu dan.